RUB apa, Cing? Es teh, es lemon, es mochaccino, es red velvet, es bias. Anu Pak RT, piye om? Ngene om. Sunisun barang ya, sapa? Nyok ke puasa Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Salam, Mas Saidi, monggo mlebu sik, Pak. Oh, ayo ya. Arep menti berarti Pak RT. Jane arep ning kebon nandur-nandur apa ngono sih? RUB apa, Cing? Es teh, es lemon, es mochaccino, es red velvet, es bias. Anu Pak RT, piye om? Ngene om. Sunisun barang ya, sapa? Nyok ke puasa Pak RT. Si maaf lali nyung, Cing. Piye sampean iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo mlebu, Pak. Iki. Lagi lama kayak ngene ngato yang belum-belumane kok darah apa komunitas apa ganggu ora yo. Ora, Pak Budi. Iki kenal lagi Mas Cacing, udah ngomong ngene. Kenapa Pak? Cacing, Pak. Napa jenengan Bapak Ari kan? Oke lah sama nak ngerti apa ngerti Pak. Ya mboten kados niku Pak. Nggih kula wingi ketemu Lah ketemu nanti. teng jalan wingi pas nonjone Arika dawah teng jalan. Kepret. Ini tunggu tempe enggak usah masuk. Sampeyan Kak pelihara lesu dan loyo kaya ngono ki Pak Budi. Saya mene Kak. Nganu tangane kawanan Pak RT. Mau pas amplok pas nang kuwi pas sahur. Lah terus subuh muni dung ngono ra. Terus itu amplok. Gak melas teman, tidak pernah buat berpuasa nih. Wah ya tetap kuat terus berpengalaman dalam berpuasa. Mungkin Pak semangat Pak. Nggih, niat ibadah. Kula tahun wingi nggih kados niku telat mboten sahur, tapi nggih kula kuat. Nah, tapi tak terus sama kayak wong bener ke, wong kuatannya dalam berpuasa ya hatikan menai. Dengan ora salah penilaian sama enggak Pak Budi. Saat ini masih termasuk muda yang lempeng nang kampung ini Kak. Nah, kaira nek ngomong senenge dibuwi. Ora menungsa biasa sing ora luput sekan dosa, padha karo liyane. Bijak nemen iki Pak RT, saiki banyak perasaan nih. Nah, orang lainnya percaya ini Kak. Pasien waktu kengen ket lahir. Kaira, watek ket lahir wis dibeci ki piye teh? Maksude? Kita oke sing Kak, ben ceritanya lebih menarik ngono. Ini ngomongnya tak mulai dikit Pak RT. Pedes matane arep turu, saya kowe ibadah kaya puasa kaya ngene. Karo ben kelalen ki, ngoyi. Barang arep pilih ngajarin guri. Layan gue bukan kok sore sih. Ya, sembarang sana, kebun nih boleh. Nandur-nandur apa? Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Monggo.